Om Swastiastu. Kita balik sareng Mister Gede ring pelajaran bahasa Bali di mangkin. Iya let sang sami sani mangkin Mister Gede jadi ngewawani malih materi san sampul lintang, materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Indek napiwasane aksaru yanjana kana cara ke kantor senye miwah napiwasane pengangge suara talar pengangge pengenal. Inggih alit-alite biar sayang video pembelajaran bahasa Bali ini. Inggih, seni ke pertama ini aksara wianjana. Apang alit-alite apal nggih. He, ne, ce, re, ke, de, se, we, le, me, ge, benge, pe, je, yenye. Bawani nggih, ulangi. He, ne, ce, re, ke, de, se, we, le, me, ge, benge, pe, je, yenye. Sani mangkin lanturang indik pengangge suara. Wenten ulu, wenten pepet, wenten taleng, taleng tedong, miwah suku. Niki contoh yening alit-alite mekarya keruna ngangen pengangge suara. Meli ngangen pepet ngangen ulu. Baju ngangen suku. Sepeda ngangen taleng duane niki suarane nggih. Tare sate ngangen taler taleng. Soto duane suara o ngangen taleng dedong. Sani mangken lanturang antuk pengangge tekenan. Wenten cecak apang mesuara eng. Contoh nulis basang. Nah, ke ngain cecak nggih. Basang di sini ke tidur neng isinin cecak. Nomor 2 inge punika surang. Apang mesuara er. Contoh pasar. Nggih, nulis pasar alit-alite ngangon surang. Nah nike contohnya pasar ring dua rese nike dagingin surang. Nomor 3 bisah. Apang suara contoh alit-alite nulis sekolah. Nah di terakhirnya ring siduri alit-alite ngangen bisah. Sekolah lanturang adeg-adeg. Nah adeg-adeg niki angin memademang aksara ya suara huruf mati. Contoh nulis katak. Nah, katak ek dari belakang niki ek ampunang k. Katak niki ek yang terakhirnya bukan k. Ek kata k dagingin adeg-adeg. Nah dadosnya katak. Tulis dumen kata k harus isinin adeg-adeg, selanjutnya jisi adeg-adeg sehingga suaranya katak, diucapkan katak. Sampun. Halit-halit sang sami wanda sapunika sanipis presiden Mister Icen ring dina makin. Semakin lanturang alit-aliti ngareani soal-soal ring buku pengayaan penilaian akhir semester genap. Menika elingan alit-alite tetap di rumah belajar di rumah. Mister batin untuk para Santi. Om Santi Sakti Sakti Om.